Evo dečki, danas otvaramo Mystery Brainrotove boksove. Jel je ubav? Ajmo, koju prvo da otvorimo? Traleo trala ili Cappuccino Assassino? Cappuccino Assassino. Jel da vidimo što ke dobijamo? Jel može? Traleo trala, Bombardino, Krokodil, Cappuccino Assassino, Lirili Larila i razne stvari. Evo kažem Cappuccino Assassino. Ok, Cappuccino Assassino. Lirili Larila. Jel vi kažem može biti Lirili Larila? Jel sve da vidimo u Traleo trala? Ovo je boks. Bio Cappuccino Assassino. Ajmo tralale. Jel prvi put kupuju ovakvi brainrotovi? Jel što može da dobijemo? Cappuccino Assassino, Traleo tralao, din 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 din, tralelica, Cappuccino Assassino, miso ballerina cappuccina, din 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 du. Jel tako? Može biti. To je. Kažite mu koment koje su ovi brainrotovi. I kada mu da vidimo 3, 4. Bombardino, Krokodino. Jel je dobar? Kažite u koment da li je dobar. I Lirili Larila i Bombardino, Krokodino. Jel sakam mnogo lajka i subscribe-a od vas dečki. Kažite u koment da li sakamo drugi video da otvaram drugi. Jel može da dobijemo Cappuccino Assassino, Traleo traleo, jel dobi sam balerinu cappuccino i Cappuccino Assassino. Jel drugi može poubavi. I ove gdje otvaram. Imam novi. Jel ke pravimo drugi. Ćao!